ye adia to ebusua bia ni mobi meyima yen osang de mekwa abeka yen niu ye pue nkwanta yira yen ma yan adwena yen ntantaw asem kese asio tu binafo apai madanche merenche mabonwino nyinani masesan wiase atemdin yemfa bramponsun koma hena yemfa bramponsun koma na nakwa me bafo a otoso ya nan yen kranza mahene won kranza nanom atene nkongwa asase so na ya asapoma otoso ya bien nkranza mahema na rai sapon japo mu asene ebusua pen won kranza ohene ba eje bafo ankobia hene nkranza nanom atene nkongwa na nakofi sei kumase ne japo mu adehibusua nyina ese monsore na Madam Gladys Edubu ahema adodo na afre ne sister Efia Nyameche etuo ni bu ahema nkranza bu ahema odaya wansore wafra paka nkese ama ne fomsi ayeden odi mfrishia edusia enum 65 years enunti ebusia ene nananom aye nhyehyɛ se fida 2nd May 2025 yebesi ne hope ewo pramaso Japan mu won kranza fie enwumire no ndu pepepe kope mahemna che no nan na ade chi a eye memene da no mekire 3rd May 2025 yede nesi gwam momanfra bebehwe ne ni achi ama ne dak na ewo pramaso Japan mu enkranza fie fiti ahemna che no nan kosi anopa no ndu yewia ebemamu ne so akope no krabewo abebetena eyi ne so anom ye ndishi hu sikasa eye memene da na 3rd May ewo jedua krase enkranza fie fiti ewia donkro kosi enwumire no nsia na ade chi kwasida yebekwakoye na asesom ama ye ndishi ewo Ebenezer Presby Church ewo enkranza fie anopa no nkron pepepe kosi ewia dumien yefi ho a yebebetena eyi ne so atuaso anom ye ndishi hu sikasa ewo jedua krase enkranza fie fiti ewia donkro kosi enwumire no nsia eda dwoda eye 5th May 2025 no ebusua behiem atenase ewo pramaso Japan mu won kranza fie anopa no ndu pepepe ye ndishi eja no mabusua ewo bunsu okunafu a ote unisu eye nana edudo nyina kropa enkranza benkum hene manum oja wachi ene nana kwame ejeima nana kwakufamba nana ya okodomma okatachi agima nkodomma ene mama ewo enkranza adishibusua mu nyina na ne yemma ankasa ene Faustina Opoku Esiedu oye midwife Yvonne Opoku Esiedu adodo na friend sister Sunyani Regional Hospital Priscilla Opoku Esiedu Ghana Links Aflao nana yawo Ghana Links tema we mu ne ma oja wachi impeyinsi sewu se yesesegwase a na yensa ne de wunti a na emom ne dudu biribi Madam Gladys Edubu ahema adodo na afre no sister Efia Nyameche wakrako na bambo wu fre no bua obaakofo nso no enti mu sore na mo mebua ni enjam ye ndishi nkata na echikurakura etuo ni bu ahime enkranza bu ahime obua ahene bu ahema etuo ni bu ahime enkranza ahema ne maame no enkranza bu ahime enkranza ahene maame enenen Madam Gladys Edubu ahema sister Efia Nyameche kotokoma hine na wo ya matuburu som wapaken ampa wantumi anko anye wo hu etuo ni bu ahime enkranza bu ahime wakrako bamo wa be fa kwa ama fam sia ye wodinga ni aye ka kire wa ne se due ni akwentukese